Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun serta para ulama, para kiai, para asatid, serta jenah betan kula sangat amal jaakin utamai pondak selesai mulja Hadrat Al-Mukarram ke Haji Ahmad Fauzan, sesangat betan kula amal jaakin lo ketinggalan selesai mulja Hadrat Al-Mukarram ke Haji Badrut Tamam, sesangat betan kula amal jaakin sareng seteja para ulama, para kiai, sesateja nah badan kula sangat amal jaakin. Bapak Kepala Desa sangat badan kula hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat, sesateja nah badan kula sangat amal jaakin. Para bose pada muljangireng kita bersama pada sareng ngamati syukur da kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Segadimah badan kula saat mangken bisa kipangki sareng selera pada pancen sedaja edil merangka nyelamati mantan sedaja nah moga-moga abad tak akan manfaatan seraja, abad tak barakah, abad tak ridhai pon Allah subhanahu wa ta'ala. Seseengke badan kula sareng selera pada pancen sedaja pada kapare ngabar selamat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma. Para bapak, para ibu sedaja, akati sampun maklum dak selera pada pancen sedaja bahwa perkawinan orang araji, orang araka min afqalil asya mahmilan, situng kelakuan sesangat berat tanggung jawab. Orang laki ngadepi bini bene kelakuan ringan, orang bini ngadepi mantak laki nika juga bene kelakuan ringan. Namung tantaretan lapa berai kelakuan kita mana bikenging pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka keberaan kela auba tetika ringanan. Dabuna ulama idza kana aunul mar'i, dabuna ulama mon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ampun dapat katan kula sareng sira pada pancen sedaja, maka justru keberaan kita auba tetika ringanan. Milana modal pertama ada mantan, sekadua kaangkui serba ringan ngadepi situnga ka situnga kinto nyerengceng panceng pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cara kakui oleh pertolongan Allah, namun sepaling ke ekotua kina orang abini alake kinto kotu masaya niat ula pancena araji benekeng kebaya nang senengan, benekeng kebaya waspuasan, tapi keng takok sampai terlanjur ngalaksanakin perbuatan zina, ben toreh ngireng lampa dari lampai pon ajunan Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh pun Kanjeng Nabi, salatatun haqqun 'alallahi aunuhum. Bada telok golongan nika mesti oleh pertolongan Allah. Salah situng dari setelok annakihu alladzi yastaifu an maharimillah. Orang si araji si arakah keng takok sampai terlanjur ngalaksanakin perbuatan zina. Lah parabu sabada muljamilana tantretan. Orang atau manto orang araji orang araka pakonceng-onceng akan sahibul hajat saat mangken nika banyak alas separawu sabada mulja anak pamit seroceng-onceng padahal rengabi ini kita mak kalemaan saus cukup pak mak kalemaan bisa sepenting beda mantan laki beda mantan bini beda bapang mantan bini beda saksi dua cukup. Tapi anak pamit pakonceng-onceng di ajunan Rasulullah debuatan Rasulullah aklinu hadan nikah reng mun abini alakia onceng bela tetangga negapi papolong parabu sebada bolja kita banyak alasan namung kula ngalaning dua. Saya pertama sopaja kula pancenangan khusus si hadir saat mangken kinto adua ki mantan si kedua moga-moga panapa saya Rabbi mantan si kedua sedaja ketika nyataan belok lepas dari barokah amin Allahumma. Panjenengan bisa tanda tanya pak wah menurut sana doa aku yakin pol-pol lagi ngak nikah mungkin minta doa taklah cukup lebat HP bersama cemah lo usah pengajian ngak nikah leres pak. Namung doa lebat pengajian ni ka arjalil ijabah lebih semak kagui esam badan apa-apa kula yakin saya yakin sahibul hajat sekeluarga kula panjenengan saya hadir saat mangken pada sapora tusa sateja amin Allahumma. Pokoknya buna Allah malaikati wa sukana samawati unduru ila ibadi qad ittama'u ala 'abdin min ibadi yatlu 'alaihim ayati wa yudzakiruhum ala'i ushidukum anni qad ghafartu lahu. Tabuna Allah tang malaikat tapi tang makhluk sebeda atas langit wa ciling nang bumi jo banyak orang ju toju sejuk toju jeung ade bisitung tang kabulah setangka mula jejak ngajak asma kasengko paynya paya kitang ayat engkau manggil beengkapi malaikat keng minta sakseh orang sebeda sedia bingko esapora atusana kapi amin Allahumma. Doa omba dari orang esapora atusana apa boleh sampai banyak ingat nih kata taritan nih kalau jelas terima bi Allah subhanahu wa ta'ala. Lah para bapak sangat badan kula amal jaakin bangkinto memang salah situng dari usaha ana sahibul hajat karena sekati kinto tantretan orang laki bini seterol dia mawadda warahmah ni kekotulebat usaha tapi oleh cuduan situnga ke situngan ni ka manos salo lerok noro coba saya mau sebik kori gila para busa pada moja Jabuna Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Setengah dari tanda kekabesaan Allah apa yang juduan situnga ka situnga mantan laki andi juduan mantan bini mantan bini andi cuduan mantan laki kula andi cuduan bini kula pancenangan andi cuduan rajina pancenangan sopaja keduan ketenangan mila Nabi Allah orang laki bini beri rasa kasih sayang paling mawaddah warahmah. Coba Quran kita bada rahasia perkalema baik rahasia ni ikau ni manusia sama pun punten. Coba nang ayat ki buruk
waktuna Allah apareng uning tujuan situnga ka situnga nakbir kalaban khalaqah tapi waktuna Allah apareng uning mawaddah warahmah ngangkui kalimat ja'alah padahal khalaqah bi ja'alah ni kamu yo baca mathura dak pitana Pak anapa pangeran melalo khalaqah kapi atau ja'alah kapi ni kabareng uning ka kula panjenengan bahwa tujuan kita manusia yang odi acung-cung tanang Pak lo lerok norok sama sekali murni lampana Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya oleh mawaddah warahmah nikah kutu lebat usaha nila ni takbir kala banja'ala secara kenyataan nongku Pak baru banyak orang seteretanan apisanan mulai anak angkit badan kini Ciji baji lah ngocak sekakak ada alik-lik kuan di anak laki kakian di anak bini mencar pada berselamat ayu asan pisan ceping kaki kala aman to bingko kini lah selamat Pak sampai lelanceng peraban cek lanak kanak mangken apa kalan saraan bini gonceng bere gonceng temor Arabu sabada mau jaga non kula lo abele dia compok ni ke bade situng kampung gala non bade reng bi ni bani situng sisa situng kampung sangat nak kanak bini pada ngandung bi bekala ni kenyaman nah ngandung rombongan ni kata akibat lalu takut sama sekali orang mangkit mulak hanya makal mantok kalmantona acabis ka kalmatu wateng kintongoni na Fatimah compo amoloten compo beda lil tahlil compo beda pot repot mi beda keluarga senyengkat situ sama telok ning dia ni kaya nak mayola mulai ka ada engkok sengat teraki nadaki ataraki Pak tak apa kenjak toraki dak bekalah itu toraki dak bekal jak koceng beri tekos ada emak jamak ada orang sepuh mangken anak-anak ayo nak di mandi nak ping ayo mandi ping wai kone bakal bang ping laman di ceping apa ajan ayo nak sulian nak bakal lagi nak sada santai bang nak sepeda motor ala siap ayo nak ungke nak laung ke ting lamang kata neku pasakan ya ping ke tepak kareng tua apa dia kabar Rabu sepeda motor lah tantretan nengkali to parabu sabada mulja lah katika into tantretan sedaja parabu sabada mulja mangken lah dapat waktone pakabin tatarok mari nyiwa para kiai mari oncang bala tetangga mari oncang kuade mari gena sedaja beda marke sakoni gagal ulai ngandi kanca lembe kula muntuk tengkina toampar ni katimin bah andi kanca abi ni dah Jember ngamana sakancan lah ngatar kaca kula dah pada Jember ngok-ngokan aduh lalu nemu reng bini ada emak aduh pah bini cek jauh na yak tengah kapot tak kok bila mau nabi ni abini orang budi ni dah por jo telok pot merepot orang ni kak mangken oleh cuduan babana Gunung Semeru ni ada lo bisa para rabu sebada ngojak urusan cuduan murni papareng Allah subhanahu wa ta'ala banyak kenyataan daerah compoan nemon gelenun nak kanak semorat tim semua menes aduh makareng nampek Pak epetane kalonde epetane kai tolak elamarne kalonde akhirnya bapak nggak kirim mari dah ping alaknya siapa kaki rek pah nyampit yo engkau alaknya orang seganteng lajeng raja jo alaknya orang sesoki sabulu dada jo waduh kerja iya ja Allah para rabu sebada mujid ternyata tok ke tantretan leo lena terus lajeng raja oleh kene terus sekoning oleh se gelenun oleh calang terus genteng oleh bak cuba terus bulu dada gelenun leo lena bulu buri tanongku na parabu sebada moja urusan cucuan kula panjenengan cakop cucung tanang da Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka oleh cucuan selakar penuh barokah
Tapi lo bisa ngaule mawaddah warahmah kecuali lebat usaha dari sahibul hajah, khusus dari mantan kedua, tore selake palake, tore sebine babine. Ikala jak balik mun sebine ke malake selake ne mabine lalamat bagarabakeun ni kawa. Kay nga ibarabu sabada molja. Dan kula kay masalah situng saos dak mantan. Cakat cama turaan kinto barabu mon daerah compok lo oneng mon kinto kay ngara la pada beuy. Laki bini kinto mon kadung atokar cek salang keceplos telak. Cek kebain mainan telak. Reng laki tadane kamun kadung bekelan lali setiap kaki telak 1000 bingko. Pak lo cokopat tuh reng laki tadane kawa mun ting beres pegel baru keruan. Yang bini dah ni kaki ya. Hanggoh mun kadung atokar lama yo. Talaga bi lebih menengkok. Kor kelap kor telakok nyare laki selebih tanggung jawab yo. Pegel telakok ku tinggi telak geri ngada reng nyatanya. Kengain parabu sebada moja. Orang laki bini kita pada bi reng cek taja entan terletak. Muni tajak bi selaki toro aki, muni tajak bi sebini toro aki. Mun pada mendatang ya ke banyak reng laki bini muka dong atokar selaki mengerbang labang sebini mengerbang tendela. Selaki napor pereng sebini napor cangker marah mun seteko. Ya ada marena parabu sebada moja. Lah para bapak para ibu. Tak beda orang cerita, jangan beda cerita pak. Orang andi bini pak nelak orang lemak sekalian. Atau karbi sewasit, bi setua langsung kita lak. Tadi bi nomor 2 kak, ni kerajin apa jenis sepo mi telak ya rok norok sekali kaki telak sekali kaki. Nomor telok nyampit kak empuk ni kata paling beles kapan dengan mi telak rok norok sekali telak sekali kaki. Nomor 4 nyampit ka empuk nikah kuki oleh 2 tahun lekas kabin panjenengan nikah le telak rono sekali telak sekali kaki 4 gemet bini tetangga ni jelau nyantur dia je sekocak reng laki betok letak dia kadu andi bini 4 telak kapi aduh selamat laki nak kaki lo masyarakat telak kang kok jak masyarakat mau ku kaki telak sekali. Datang laki ni yang kok masyarakat kepada Pak Akil ada kok mendapat laki-laki kaki jak kaki telak bi laki ada lemak korpas kapi. Lah para bapak para pustaja sangat badan gula amul jakin nengkadin to para rabu sebada molja kinto kau tu bada usaha dari mantan laki mantan bini pon nomor 2 kinto lebih penting anak pabi Allah orang atau manto ala kebini mi ipakon jeng-jeng supaya kula panjenengan emot sesede panjenengan mungkin tanda tanya nang napa le orang kemantan bisa ingat ase mati ya yang mantan nika urusan ngabunga aduh mau niki kiki tantore olati orang mati nika ya tereng banyak mantan juga ya tereng banyak orang mati para musa pada molja. Coba mun mantan tojuk kuadi orang mati na pacang Saudi beli ke bare abeli kate morat yosong dek pamandian norok bunte sampai yosong dek lobeng norok bunte mangken orang tojuk kuadi soro mereng lah mereng soro natuk lah natuk soro dek nikah lah dek nikah mantan tojuk kuadi je mangken maku sampai duhur lok era toron mun ada matoron pak. Tapi sepaling kau ingin kangen lebat aman tak bisa jadi lo lepas dari kebahagiaan lo lepas dari kekabungan lo lepas dari napa kesuksesan moga-moga lebat barokah pengajian kita mantan si selamat di saat mangken lo lepas dari kebahagiaan amin Allahumma dari kejugan lebat aman tan teretan bisa jadi lo lepas dari keributan lo lepas dari kesengsaraan lo lepas dari kerwatan naudzubillah moga-moga mantan kita jauh nah amin Allahumma sini kejukan orang sehat tantaretan raudatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran orang sehat melok swarga ya neraka melok neraka ya swarga
kula panjenengan mau kepada langsung dak swarga sateja. Amin Allahumma. Ya mon swarga bunga, mon neraka sengsara susah. Ini kabar Rabu sabada molja. Lamilan tantretan nyon sabora kula lok perlanjang bahas mantan namung ngerek ngak kenge tantretan. Pengajian kita jak yang kebay leburan tapi ngereng kebay alat kangkui kesadara abe. Sobaja kula panjenengan karena mun pagi nang akhirat sera orang selok sadar pak. Bukan bi Allah. Waji ayauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pagi mon neraka le yeret bi Allah. Bi malaikat le yeret orang sema soalnya digelitик salah. Saja pada nampakin kesadaran makin malaikat kula terus tereng becek gelu. Ada ngecepek terus tereng becek bi Allah pakai wa anna lahul dzikra. Ngasep kaki makareng becek. Becek banglok kira gagal semasuk neraka. Manusia yang bisa ngocak yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh palangan kok ya arapan kok lambat melok tertireng cek becek waktu kiodi lambat. Arapan kok melok terti orang seibadah waktu kiodi lambat. Kengkari penyesalan tantaritat. Dalam keadaan penyesalan cek sarana Allah adabu fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Nang are setia tabuna Allah orang-orang sepelak nyeksa orang ayu bangkit kapi dung panasan bitang seksa dung sakian bitang seksa orang sepelak tong lentong orang jo ayu bangkit kapi dung kokuan pekot bitang pekot karena orang masuk neraka ada masuk dengan hormat pak. Orang masuk neraka dia kayak kelentong pekot cila ni tarik bangul pak ya cos pak tempak naudzubillah. Kula panjenenganmu kepada selamat seteja. Amin Allahumma. Lah parabu sebada mau jamilan tatretan ngereng. Mumpung ki andi kesempatan sekali dia buai pon ajunan Rasulillah la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pasera asas lo bisa lulus, lo bisa agincek dari sidangan Allah kecuali lulus dari 4 perkara. Orang lo bisa nyengke dari sidangan Allah kecuali lulus dari 4 perkara. Orang selulus bakal langsung dak swarga, selok lulus dan kinnya perka neraka pak. Naudzubillah. Kula bi sampean muga masuk ada golongan orang selulus. Amin Allahumma. Panapa sepampak an umrihi fi ma'afnah. Umur kula pancene pakak kama pak. Umur dari 10 ke 10 pak lekor jam. Tantretan kengai umur ni ke seebitong sebedai beden pak. Lebih jelas. Mulai pancengan dari compong sekakan tok tengkak pertama sampai detik mangken sampai dekik depak de tingkat terakhir ke compong panjenengan jelas nike yang ke umur. Dapat ke compok tanggen tangan niku TV sampai ngatelok. Nike bene umur pak. Orang mangken TV jambai ke baik Quran. Mulai ngak lambat tatretan ki kanang. Ya Allah. Cemar bene cemar ngak mangken lampu pak. Cemar cucung jangan compok. Uning cemar cucung semecelengan kebengan nih. Jangan kintok cemar napa pak. Ni kabar rahu sebada moja. Mondrip maghrib ni petang dimin pak lo ngak mangken. Tapi nengker langker ni karam bi lip alipan bi yasinan bi serakalan di been ada reng bini kecole ruku pak dari maghrib kaya salam be. Mangken olati dari maghrib sampai lem semalam esah dari kai sampai ke piok badi adeng TV kapi. Ngalah embut yang beda film makato ancangan bana engkau dia selebur pingin ko tepak kamba apa dia ngai barabu sabada moja latan tolong mun mari maghrib jala ko TV pak tore maca Quran tore asolat sunat
tori nekan hajat tetangga urusan TV ini mari sawa ben sekadar pina pajak pada lebih abid kimon ki odi lali sung ni tidak ada apa cak ki odi pak lah para bapak mila ngiring umur kula pancenan bagi telok pak pak lekor jam bagi telok belum ngejam kula pancenangan pakon ibadah pak lekor jam paling sekone oleh ibadah belum jam lebat asolat lebat adikir lebat maus Al-Quran lebat parabu sebada mulja long nolong kita tangga jadi mun bada orang parabu sebada mulja malah yang solat melolo pak lekor jam duhur asolat asar asolat maghrib asolat isya asolat subuh asolat tak kebay mun pajang kula bi sampean la 5 menit duhur 5 menit asar 5 menit maghrib 5 menit cocok ning segemi menit tak sama umur selain orang makin apa jang orang ngebut makin kurang sepedaan motor melolo ngebut pak cara ngapa jang ngebut orang apa jang ngebut ni khifa alaihi min su'il khatimah naudzubillah Rasulullah pernah ningali orang yang salat cek kencang awak Rasulullah bahadabu lau mata hada mata ala ghairi millati Muhammad are mundur terusan bajang orang ni kata dia lo kira mata Islam naudzubillah tak banyak tarawihan dan pas aja makmum sama tua telengang sor tinana laca tarawih pak ulau neng geleun takok benereng sampang saboran ulau neng mari maghrib dak mekasen romana kance mekasen galisa dia bak kacamplong ni ketantretan kula ngocak ke supir lama yuk tarawih di nak piyu melelok yang kin tarawih dak ke rumah masuk ke masjid pak makareng kencang tarawih mune compok mungkin iki entok rakaat pertama alha mari Fatihah rakaat nomor 2 mari Fatihah kulhu rakaat pertama wal asri rakaat nomor 2 kulhu mau neng camplonin tan tahun yang makin keng kule waktu nikah dori ada sampai ke budak yang ngitung suara tu mari waladhdallin bismillahirrahmanirrahim fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allahu akbar lah nyaman burung kula lo amak mumah keluar berderengkok rokokannya ada masjid pak lah kencang dek ni kakinto aduh mun kinto kiongku terekwa sampai berapa jam katon bi saya sana saperapat wah ya bejeng kada ni ka pak saya tukan ya Allah ngireng kula baca namuna salat dua iftitah maos kapi nang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi talokale nang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi talokale napaklah kaburu baca rosabaro le kana apa pak paloy baca sadaja baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cukup lah cek tambahnya mana kaburu kan wa asila nih paneng rukuk telo kalih nang sujud telo kalih napa kaburu sekalian le kana subhana rabbiyal azim wa bihamdi cukup jaga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi jaga mangken orang mun kadung kaburu subhanallah jaga ke atas subhanallah jaga ke atas pejang napa nih kawan lah para bapak sangat pada kula amal jaakin apa tidak ya ada umur tori ibadah belum jam kula bi sampean pakon nyare engon belum jam pakon asaren sehari semalam paling sakone belum jam kena pak lekor kan ibadah jelas ibadah asal hukum asaren bener ibadah asal hukum ada pasar bener ibadah namun karena kita kelakuan benang mana bi niat saya jadi saya pak tedungnya ada kencer pada bi ngakal ngenom ada kencer tapi mau niat saya ngireng ku lebih pancena asaren bener keng pona nyaman asaren bener cuman keng pona sengantok paling sekone ku pancena asaren keng aja ke kesehatan aja ke kesehatan namun orang lo tedung sekali semalam mereka kesehatan pak orang lo tedung sekali semalam tek boleh main remi maku macakor ano bagus pak
pas semalam maca Quran lara secek bagus secek ceramah ngara tanungku kenga ini kan mun semalam lo tedung sekali ini asal hukum makro bisa jadi bisa haram Pak tore beda sarena kula pancenengan milana ka niat pasai coba makin beda orang ngasaren mari duhur arah pakai mi tedung ke di pengajian ke engkau mulai semangat nih ke mulai tedung liang kep ngaji ya Allah niat saya pas itu ngerame tedung ke di ke neng cereja beda orkes kok mulai semangat nih orkes mulai tedung liang kep nih orkes nih ke niat Pak tore Pak paling banyak kula bi sampean sehari semalam tedung balu ngecem mun beda orang mulai baji sampai seto umur sebitek tahun benar tedung balu ngecem nih kau umur cocok nih 40 tahun berarti orang nih ketedung 20 tahun Pak 2 tahun an-naum akhul maut tapi gua tedung nih keterita tanah pate Pak makanya orang kadang jangan tedung kol sanga ngecit kol sanga Pak tedung berapa jam nikah barabu sebada moja sedikit juga nyari engon kula pancenengan niat pasai kula bi sampean menekeng ke beki sokian menekeng ke bayuk mayuan tapi nyari engon ke besarat ibadah besarat engon anak bini tambah kanjeng Nabi mara salat sopu alengki ada masjid caleng para sahabat ya ada masjid ni kena luar paker bi bodo orang mau kerja ke ngandek tas onta jak sekemangkin mau gada fikap seka pasar apa kilo ombor rare lafis tristis pelo jadi sahabat agerin temadah nih sarah orang jak kilo ombor rare lah sibuk bitunya arah pecah jangan duha kalau iko Rasulullah per la takulu hakada jak kuncanda iya bang in kharaja yas'a ala wuldihi sigara fa huwa fi sabilillah orang ke pasar mungkin kebesaran engonan nabi ini aja badan jalan Allah lo kacek bi bang semo tertasbih nang masjid dia tapi ini kharjas riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syayatin tapi mau nyari engon keng kebai bong sombongan kebai riya'an yuk mayuan ni kejalan setan pon lah para bu sabada moja mun pak lekor jam tantretan teti ibadah kapi dak masalah selamat makanya pada orang umur sebitek pakai dengan akhirat itu morning seminggu Pak mun umur sebitek bangki seminggu kira mangke selamat kak kamma Pak begitu ngiring kula panjenengan ngastete lah para bapak para pun nomor 2 wa an syababihi fi ma'ablah kang ngodean kula panjenengan pak kamma saya kocak ngoden nih ketantretan dari belik sampai umur 40 nih kang udah mau umur 40 sampai ke atas nih keren tua milana betes orang becek punten nih umur 40 na Pak damun kanjeng Nabi Pak wah mambalagol arba'in walam yaglib khairuhu ala syarri falyatabawwa maq'adahu minan nar mun beda orang umur ada 40 tapi ki banyak cubang itu bang beceng pakon siap masuk neraka Pak mula pak polo lo becek apa becek abi le tantretan orang mula pak polo lo becek apa kiba mate naudzubillah kula panjenengan mau berakhir kalaban husnul khotimah amin Allahumma ngudan ka nilai Pak kang ngudan ka nilai milana salah situng orang sebekal mangkia ong naung ngajune pon Allah wa syab nasya'a fi ibadati rabbi nak anak ngode segelem cek becek nak anak ngode seibadah ada Allah ni kepada penilaian bada ong naung pakai ngajunan Allah ban kinto salah situng tadi tunceng alam coba ngereng per ngaki ni pak wah tabuna laula syuyukhun rukka wa syababun khusya wa atfalun rudda wa bahaimu rutta la subba alaikumul adabu sabba pampak ni Pak tunceng langit kan kula bi sampean aman odi tak pun bade pampak cek saking ada yang sepo senok-nok
Tak beda reng sepo lah para pada bireng ngaruku kisah lebih-lebih reng bini mun kadung sepo bah menoda ni kah. Aduh ni kejak salib mun bisa pak. Napa lah kapuru amit sampean tak langkong gai tak langkong nyai ku leka ada hi. Mun makin bina kana pahepet serempet. Orang dan badan kareng sepo maku benih reng sepo nanti bi ka banda umur pak. Pokok bi kanjeng Nabi. Ma akrama syabun syaikhan li sinni illa qayyadallahu ma yukrimu inda sunni. Mun bada orang sepoi mol jaki bi sampean misalnya bada orang kaya cung kesan lecek tua lah. Tonton bi sampean. Mun kai saya tonton umur sangang polo belum polo rato rakuat umur sampean bekal pada bi saya tonton nih. Kengai milana mun bada orang tak bada kai. Akoncan oga kodak lah melarat cek lakai lah cek sepenuh kodok laka rangka ini kejak geng olah si pak berkai bi sampean tonton ngereng kai lagi kinto kai undang-undang makin tinggal jalan ngani ka sambil nak amak kai je ko jadi ni apa coba lambak berenak kanak ni kesungin ketap pada kai yang pak koncan dekat ni kan ni apa nak kanak sekelompok dek ngodean ayo mulai kada yuk apa nguncan kilo lober pada apa ayo lah tinggal keluar pabak rembang yuk kalah kali kai yuk kalah rembang kau cek becing lak nyelak mulai ku ada rembang ayo bang tema mati bungkus sedekit robe jeung aki dek kai kau cak latih mati ongkui bungkus pak tingkai keluar aduh kai ini kaku leka patian kai aduh siapa nak engki kai tori pajeng iya nak kok jauh tu ya nak dente ya nak lau tu kai na pak orang lecek sepona melarat jauh tu tinggal mari audu majengakin ting mari ngolok salam dari majengaki pai surat kai keneng kalah keliling ndak je kai lok mati aduh nak buka nak ni serna tinggal buka lah mayit langsung sakal mati pak milana motor tu dia mati dan badan kareng sepola kula mati sampai talongkut tengak reng sepo mau jaki mah aku punya reng sepo na TV kengai andi adab 8 rabu sebada molja senomor 2 wa syababun khusya nak kana ngode sesae nak kana ngode sekeleb ibadah da Allah mun bada orang ngaperaki tantretan aduh kulan di tatangku cek beceng sedada mah beceng Allah maca Quran lo buambu bajang sunat mun Jumat pokol belu lah sele masjid umur rempah umur selekor umur segeme umur 35 umur 20 le ni kecap jempol pak ni kaya alam para bubik syariat tapi mun bada orang ngabala aduh kulan di tatangku makareng becek terus ibadah luar biasa umur rempah bada petong polo ya kapina udah mun petong polo siapa mun petong polo ki dan badan tetian apa pak lo getan mun ada yang sepok nikah barabu sebada moja lah nomor 3 wa atfalun rudda nak kanak sekit nyosok ambu pak mangken nikah orang soro sonyo soyana nikah perjuga cek pak orang dari 2 tahun 2 tahun pakon cek sapesa milana mangken nak kanak banyak bengal kareng sepona apa korang kenyang aing soson nah ini cek sebulan le pesa meliakin susu ke Mekasan jo temu karo cek susu na babi juga ada wak katuan lo kacek bi babi namun memang baca risiko tantretan mun sampean bada orang laki bini nyosoin sampai 2 tahun katina apa hukum orang laki bini selase bini kilo mesabi anak tepat ki so nyosoin eka bolong tedung bauliyah sebut nang sana kitab arba'in mun andi keyakinan atau andi sangkaan kuat kira lo sehat ke anak mereka nang haram ika bolong tedung makubinin lo oleh selama 2 tahun kau tua pasah le je yakin lo cetak deh kawan rebus sebeda bonjaan apa cangreng kinto tantretan
mun orang andi anak kilo mesa dari embung pagelanon pas sebine ika bolong taidung anak ni kampo saben bapa bede saben bapa bede timun nak anak lalu pati sehat mas lemas ke ngembung loy pendang bila apang jo kabar rebu sebada boja lah para bapak mila tan gaga dikinto tante tat kulabi sampean pakon nyari orang bine semerti pagkya kay marang minik marti olah di tas kata semua labelasan ngapi ke babay namung mbak sekotak marti si saya nih kah andi anak umur 2 tahun setengah baru antik boleh andi anak umur 2 tahun setengah antik boleh nih kesebaling sedeng mun marti ke lulok saya pak bedoreng bertahun ngandung nih kabar rambut tabah doreng pak anang dol tersundul nonton anak pagi ngempen dalam lah 3 bulan anak ngona bareng kembar ya kuat tanpa dalok kembar kayak tersundul mila na hukum akabi dari mah kabi ini kan lo alasan tepak mau pecubeng jelas haram tapi mau perang-rang lo anak anak apa pak bi sampan me perang-rang norok kabe sampan mari na daraja bine kula bahlang alay kocengi ko ja kore siting dati ni kabar rabu perang-rang lo pamona apa ni kabar rabu sabada moljak yang ngain seno marempak wa bahai murta ja saking tada hewan saungane basaba nikah la subba alaikumul adabu sabba yak tadi tak belang Allah dak kula pancenan mun pacerna perempak lang ni libi pangeran yang cepaki ke kula lebih sampean dari benyang re ngalako maksiat tetiba empak ni tadi tunjang ada belak pak milana tadi 15 ke hewan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama 15 ke makhluk Allah dah ada belas ke kula ke pancenangan gelanon campongan do antara mangken mun compok pak cek terwelu oning terwelu cang lain compok terwelu cang lain mekas terbilung banyak cek terbilungnya kerap lo layak campur nyambungan ajam campur ngeraben sampai mun sampean lo lem takok da Allah abeli ka abe napa pak orang munda acak-acak ka abe lah selamat coba ngandok terus ibur keber dak nih kadang-kadang mun sampai teng penting akidam apa orang ngandok terus pagi petalwi judulnya sampai setengah bulan sampai nih petalwi rajin 3 hari pila ruka iki kan mun sampai nih tobi orang sakit cek nobi anore kengai aduh ya Allah kata orang ngerap sape secoco pagi pas ngejo tapi ya Allah jun semua orang pengiran tore sampean dekik lo berpengajian kubar cak masuk ke dalam masuk ke dapur ala kau napa kocak dia tapi patuli siti patuli taki ke buling tacing kincing dari sedepor lagi nya pak orang ini kali balik ke abad tak ada orang kacang dan badan karajin sujud ngantap sujud nontung sujud ngence mun anakku lebih sampai pada ni kabik lakin ada remah mun teretanku lebih sampai empuk alik pada ni remah pada aku lebih pancenangan kenga itan teretan tore becek ku lebih sampean orang laki becek ke bini becek ke laki enggak nikah para rabu sebada moja lah para bapak orang bini mulu atoro dak selake ni kesedojo amal tolak bi Allah sedojo amal ada iterima bi Allah subhanahu wa ta'ala lah para rabu sebada moja senomor telo an malihi min ainak tasaba wa fi ma anfaqah dunya kula bancenan oleh keima bani pakak kamah aduh ya Allah ni kabak mila nang ireng kula nyari dunya sedang-sedang saja pak ada orang nyari dunya celebungu kebayaan apa bisa pak kengain para bu dunya ni kapan bang tabang lu gelu buru ad-dunya kadzilli dunya ni pada bijang bajangan monjang bajangan ni kamu ni tabang lo kerai capok tapi mon sampean buke pedeg
Jangan ada motor. Ya situng ba'dul hukama limanid dunia. Tunya bagi dak pasera kiai liman tarokah. Bagi dak orang sondak ke tunya. Lan jak burlebur. Coba peringatan orang sakit. Orang sakit ni keberi nasi sekomel cukup anak bana bagi orang sakit. Kalau cep-cep. Bagi kesampean tambah bolober. Tapi orang sakit kejar orang nyanda. Bada nyanda nang kesare, bada nyanda gedeng, bada jenek, bada nyanda sati, sutu, roti lah sebenarnya sekenyang senyanding. Ni kabar ngoreng mula pakai berkatunya lah datang pak. Para jalu dilu lah para bapak sangat badar gula amul jakin, yang tunya wal hasil bagi orang usaha ku lebih sampai cetireng usaha. Inna Allah yuhibbul abdal muhtarif. Allah cek le burada orang seusaha. Cek setiap orang ada nyaman aku lebih sampean pak. Pandi nyamah. Cek setiap pak kiai, cek setiap pak ustad, cek setiap pak kelebun, cek setiap pak camat, cek setiap pak tani, cek setiap pak dagang. Orang paling coba orang ada nyaman. Siapa? Kiai bene, ustad bene, santri bene, pelajar bene, kelebun bene, pak camat bene, pak tani bene. Pak dagang benih siapa? Ada nyaman. Mereka orang ada panah barabu. Ya toh sampai usaha. Namun ngiring niatnya besar. Sampian dek yang pola kita terus sokia saus. Malah usaha apa semangat tak lama. Soki ulus Allah. Benih urus sampian. Berhasil pak. Empat kelakuan dan nyari engon ni keempat lo di sini lagi. Saya pertama niat apa saya kebanyarengon anak bini kebesaran ibadah. Nomor dua selama nyari engon cek sampai ningkelakin kewajiban. Orang nyari tunya lo apa jangan kenas Quran jangan noraka pak. Ibu kabi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ibu kabi Allah. Orang-orang sepada iman kapi jak sampai masih sibuk dah bang raga ratunya bina motor lalu apa aja andikrillah cepan ulama mufassirin ayus salawatul khams bajang selama waktu mun bakada dia bakal masuk dah golong orang selok selamat. Nomor dua pak nomor telok lebih sampai ancet sampai lo zakat ngak orang sandi di landil ni ke akhir tahun paling cewa PC sebedah biasa lah tuku selok pajuk terus kalau ban PC paju. Itulah dapat kena emas sangang polo 5 gram maka wajib zakat sar kena emas 2 gram 300 petong polo 5 mili. Walhasil pasal men usaha tanya ada ustad tanya ke kiai aja pakai tahun nyari tunya melelok teti marde pak. Nomor 4 je sampai tinggal salat. Pak Tori kula cerita pastorona, tengkula pak mun ngocak cerita kita ni kan kurang sejam setengah. Dan teh, kila dan teh kula boleh ada. Pada lo genana nih pak. Parabu sebada moja, ya Allah tantretan, tori jak mak tamak, malah sukses. Lambak Nabi Isa ngajak hawarina, jajak mungkin kiai ngajak santrena. Acong norongkok jalanan. Tolong jauh barat, jauh timur, mek lapar pak. Nabi Isa apa ada buka lacong melerote ya. Ya saya melerote kok dan jadi nak. Nabi Isa ni kan ngantos sambil solat sunat. Ternyata obeng ni ketika kebeli roti oleh telok pak. Tinggal ada pada tempat para Rabu sebab Nabi Isa solat abid. Santri ngarak lah cek lapar apa mereka akan situ. Lo sak kasak neng budina. Hari kebeli 2 baik dek. Hari lo kuat ya ala nyeker tabu iku. Tinggal mari ngolok salam mari oleh congingki oleh rempana oleh 2 iku. Lah mangkat pak. Mangkat jauh barat jauh timur mik lapar pole. Aduh datang hari melia kamar ya hitiah. Mik baba deket dong pak arombong. Ejeng ingat kemancengan. Pabi Nabi Isa kata mancengan ya kana. Panyantur kok lapar lo nemu nasi marah kaki bingkok beli ke baju kok ngireng kocang ampun ting lemar itu pakai kuah cong
demi zat sesengkok bisa dapat nabi keceng yang kok bi beenglah kenyang are kemuljana Allah roti situng je pakam macong iku roti ki mesitung di panjenengan situng di kuna ada oh yalah mangkat para bu sabada mulja toto lekas bi pah beueuh nemu songai beueuh tetena songai ini kayak nyo para bu sabada mulja empon tareh abali napi enjak kalau abal mana lebat ayo pacolan tasaing dong lebat muljana Allah sengkok bisa jalan tasaing kamar roti tung jo aduh sampean pahla roti molo ada dua pon jalan maki kumo tak uning kumo sampe kumo tak ada nong gunungan ni kini ni telo arapak pai ku abi nabi Isa kumo au timas kaping patut timas pak pai ku abi nabi Isa tung re tangan di tung ding beeng tung ding goreng sengala roti pai ku kiku lei ku orang ini kawat pesel kar maungguan bareng saweng mau gelak aweng tinting pada pesel baik gua ya lala kala para bus ada moja tina akhir lala kala kapi tina akhir Nabi Isa tatretat ternyata bingung cek jauh barat jauh teh menadu hari bah pakamar pekol lo bebe gulundur lo bebe hari dak bela dak kayak tunnya nih masih sibuk pak coba sampean meli sepeda motor ki gres anyar nih pah tompak ke benereng perengeran carang yo tak cek laun aduh hari mun cacelarit pada merek pas cacelarit ong kulo nyeset edung sampean cece ngaku sepeda beg tecal pancalaki deh kayak tunnya nih masih sibukan kepikiran ada tepang sibuk pak tepang apa tepang KRP pak kamar ya tina aking kok mana lo tina aking RP kok ada emar ya mipa berderampok telok ya ada pahe pate mate wisen telok reng lauring ke telok gempang waduh gelundur pekolah jauh barat jauh timur lapar pak apa kerebek ayo kok biar dia bang nukuin emas dia kaki tar beli nasi kalah jadi situng melenase dua nukui mas sedua ni bah tak ngocak sambil ada tereng si melenase are mas re kata lo berarti itu ngideng cek saking awak duaan tak oleh tung setengahan mari nah ayo deki mun datang pate ju ayo nak semelenase ju pate tak baik kedua jare pate titung ngideng kok bikak ya tung setengahan kan ulahnya man nak semelenase ni kaba sambil jalan akaretak kok sebenarnya kata lo nah, emas kata lo berarti itu ngedeng cek saking kok ketibi tambah ketibi dari zaman nah saya pas segi racun hei ikoreng pada tambah elah jalan pas segi racun pak ada tinggal ada pak lah ngapa bunganya reng aduh ayo ngakan tinggal ngompak apa rabu sebada mojah gelak semelenase langsung ngepateh mate kari dua mangkenda ngafu ngawah manusia tenang ke andi tung setengahan deh yuk ngakan pakenyang yuk tinggal ngakan lah celepa kapi dua pada bate nikah ngoreng tamak nikah para bola lo ning ditulis apa toma atau alobeng mem alobeng ain alobeng atau banganga ada orang mololo mila ngereng para busi pada moja sepaling akhir an ilmihi mada amilawi ilmu kulebi sapan pada remah ya malaki nama buntan uning cak nikah wajib elakon nama buntan uning cak nikah haram tinggal nama buntan melana berapa banyak orang mate alim orang masuk surga polana ilmu nah berapa banyak orang masuk neraka polana ilmu nah ni kabar Abu Subhanahu wa ta'ala melana maku sakoni tori amalaki man amila bima alim warratahullahu ilma malam ya lam orang mun gelem ngamalaki ilmu nama kude sakone Allah bakal ngirim ilmu sebelum pernah iteng kaule kule panjenengan para bu sebada moja rasa cukup pamator sejam kurang 5 menit pamator yon sawora namo ngaduake Nabi saus muga-muga dan kule panjenengan pade paring lajang umur ilmu bekti dajune pon Allah ban muga lo teu sede kule panjenengan
kecuali apakah iman Islam husnul khatimah pada sarang masuk surga seteja. Amin Allahumma. Mantan kedua tetiki mantan sebahagia, mantan selancang cuduan, mantan sebanyak rezeki nasi halal, mantan banyak anak potona solihin solihat, selepas dari perlindungan dan pertolongan ajunan Allah fid dini wad dunya wal akhirah, sahibul hajat sekeluarga lebat barokah pangkian secek muljan gentoh. Moga-moga sareng Allah paring bada selamat, paring teka hajat, paring jauh dari bala, paring lancar rezeki sebanyak si halal, selepas dari perlindungan dan pertolongan ajunan Allah fid dini wad dunya wal akhirah khususnya umumah dan kula panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Salapot nyun saborah ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.